Y cuinach leat yn rhan y dŵrch mwyd yn ei, laif ele. Wel, tas o'n mwyd yn leisyn. Laif ele a hyn a do. Coselle a hyn a do. Clwyselle a hyn a do. Sŵlele a hyn a do. Cian, srŵn, beil agus smig, agus fia clybana imo veil ishte. Agus inis os a cant mo veil agus mochit fia clyma, po walum curshisi yn an ade hogans mud gunna fiacla. Ta pectorinish mo os mochor, agus fecyn mud in sio, siad na rudi a usadin mud samale hon ade a hors gunna fiacla. Ceda sio? Tias fiacla. Agus ceda usadin mud? Usadin mud? Sgwib fiacla samale choma. Agus nien mud na fiacla go realta, choile law. Nach nien? Chomale sin, úsáidin muid flas fiacla, le gáil isteach idir choile iacil. Ach, dine muid sin samale. Chomale sin, tu go muid cuairt ghine antáhachtach chun hort go na fiacla. Cé sin? On fiaclór ítach. Nis, tá pectorín seo amsa, is taspáint na PC liog go chuairt iaclóra. Ymrán muid na pectorí seo, cean chean. Crocha me sus a glóriad. Nis, as tú céhí seo. Tá máscara, ach bíon máscar go leor daoine na leontí seo nach míon. Tá si a chur fáilte rún, fáilte isteach ag effig an iaclóra, an wa. Agus tain muid ag effig fáiltú i dosach nach tain, na bhíd cunne den tain. Ina dhé sin, meastú cangón ngóchmuid. Cin áta sin? Is siomra tá an? Tá cairach an le sí síos, tá biliogaínú leabhar beganú beidir iris leabhar ar an máhard le gáil léamh. Cin áta sin? On siomra fehih, fanin tú in sin nu go main fiaclór réirit. Cangón muid in sin? Ó, cin áta seo. Sin effig an iaclóra, agus tá cair bhrách an portach isteán, agus sin tú siar, agus osclainn tú da bhéil, agus breanin fiaclór isteach i da bhéil. Sci tá hímpel ar a gaiir sin san effig. Tá uirlisí an, agus úsáidean an fiaclór, réim si lehan uirlisí, le chiintú go bhfuil de chud fiacla bra fullan, agus nach bhfuil Paulína be iontab. Cid a tharlach ina dhé sin? Cid a seo? Ó tá an sprín seo. Is uirlis specialta sin, chun isce chur isteach de bhéal an wa. Na chu an sprín sin, isce gan cholát, agus duine an fiaclór cínte go bhfuil de chu fiacla bra gláán. Cid a seo? Ó, is me sin specialta a sin chun extra a thógeal. Beidir gomach gá le extra thógeal go de bhéal, le súl an dhírín a cha do chud fiacla agus cholle hórta tuiste de bhéal. Ach ní gá gomach extra tócí cholle jábh. Agus cid tá seo, cid tá tarlú ag an deire? Tá an fiaclór i tuairt gramahór. A bhfuir tusa gramahór nó brunta na speg an fiaclór i riamh, má go raibh tú an wa. Na chuil sé sin níos go hálainn, agus an spórt a baint le gáil ag an fiaclór.